Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Menteri Keterat Pulih Putih ke Sarkar Jilla Ubak Lakmen Rembui Ubalong Ru MLE Jongka Amlarem Constituency Ulasa Mikitiar Jongka Children and Adolescents Library But Digital Infrastructure Shaki Khatlai Teligishnong Ki Bahab Hapok Ka Amlarem CNRD Block West Janti Hezistring Yakini Kitiar Ubak Lakmen Ula IT Haki Wahechnong Jongki Khatlai Teligishnong Haka Jingalang Kabalalong Ha Office Block Amlarem Haka Kakandai Tri Unai Lur Arta Pusan Ki khatlai teligishtong ki bala yok man pedang ye ki tiar ki kenthop ya ka amlaram ka darang ka shken persen ka sok kha mission ka sendai ka maishnong ka maulong muktapur nong talang mien paduba ka preng shakam ka terang blang ka thangbuli bat lamen bar ki tiar ki bala sam ki kenthop mar lai teli ki duli bu kon mar artli ki computer bat UPS mar artli ki miet bu computer bar ki miet bulekon kumchuru mar saphotli ki shuki plastic Sarkar Makhalia Katni Nebai de Chemi, Memto Upai, Yaki Dukati Kandru, Usainong Lemi Kandru to Usdam Nerudam Kian. Yeteba Sarkar, Lembaka Mission, Yonka Nedu Listener, Yo Kamon, the Early Childhood Mission Development Yosaka Makia, Kamon Elat, Yaki Kana, Yo Lang Kat akan Vadi, Uyakre Kamlang, Rangkat. Waka Education Department you create lang rangkat yo elat ye gini kamon yo yoki kalat yo coachman to doite dapat ye kasaka makria hakini ki nyau tuli ki system ki badalai dapat ki kawi pi ka step kamon yo ai ye giti ki nong chong chnong ki wa chai ki wanang ki nong chong chnong ki wa em ka ki wa yo ka sap ko kamon yo imgi de ki kuman ki assets nemta kestik yang i yedi ba sarkar nyaus pa san pautli the sanction ni klaim kita te is nyau suki heini yo ai kat nyama kat le plus valentine tasking block ko kon siang i mangi kan nyau tli ki bade yo ai yo kentu yakini kanito nagbanta yang ki kon kinat yang i kanito namta nong chong snong yang i kanito namta ka menrit yang ini ba kan ni ka perthai MK mudang thian you update yegi khong ti yang i to kan ka mobile MK educate ki kamon nadu upurekot hadu kamon MK me yegi ni ki lat ki wa ki technology thme yeti ba sarkar develop ka to kanito ka first phase Kawadang pun ki face kidang wan. Kat kam te em kami wan na phi kam tu het shnam. Ki nang ya jum to em kam em ngata ka sense of ownership. Yigi ki em kam chim bikini to yang phi. Nam tan ba minister men gawi. Dang bon ki jing em kam ki bo ka sarkar. Kat kam lai por ya u e ka langba kini ki yung langba kini ki tiang ki bo at ka sarkar ni chekman. Tengah kentum to pi na komiti yang pi UM ki nong ket kle na komiti yang pi UM ki nong pai kamon to umang ki do to itiar yang lang umang ki uno mandapo achnong chitiao atiao pemkam mod dekot tengah kantujur u konrak sama u to pruyu jingai u dapat yo kamong to nado ki kena hado kendro hado ki manbei hado pai pi yo bi lamba ki skim go bon kamon wele kamon reduce ya kanika MR rate kamon yo reduce infant mortality rate keteto thang ke sarkar tengah kentu ye pi warro you het chnong ra kani khubot ti chnong ki thawang pi ong pat kini de sarkar tom pen MK mi ki deite wa yo jemen toy ki khon ke nak yo jemen toy ki chnong ki thaw tom mangi kini kitia gitar yo mangi to ki yong i dei khnang wa yo smart yo at maset man ko vila nagalyang i o ka sarkar tu kan ni ki thaw ki yong ki chnam kamon wan ra jeng toy nga heini to lemba ka vibrant village ka san khat ka jila khala ki tu area chaitu u yo ai de klor ki paisa u yo ai chaitu yo irat ni ki tu tang re hewa ni thaw mem thaw
Kata tok MK melakat ni ke sarkar, nedok sarkar Makhalia, hadok ke sarkar India, cipun ki skim ki wam wa batai re cipun, dan pun ki skim gowan. Tang MK mi ketau, kan ketau ye ule ni. MK mi jika lang yang pi, tang kan tui pi ki war chnong tu. Ini yom yo lang ra ni kubar to, kam tam i pok ka war yang i dan jingja tos nyabha. Dang kani ke por ye le o konsol bagi trade chnong. Ye le konsol kawan kendor, boy ye yo tang chi akar arakar hanrap jnga gena chnong le yup nun ka yuman ge bentoy yo like ki chnong ki thau udo bentoy dum yo thau ye te ba nga kwa bo ko jing kerpat na phi kam nong ma thai sin biam e khuble ki ni ki tyar gitar u wan ge bentoy u yo wan ra ge jing che e khon ge na ni ki ni ki tyar wan ra ge jing tip nem ta khon ge na ni ki wan ra ge jing sky kat kam bo juk kan ni khuble jar no ye phi ki wa em lang ro chi jar Kini ke Children and Adolescent Library with digital infrastructure kepada dekat Sarkar Meghalaya, lembaga planning department, lembaga scheme yang ke special assistance to state for capital investment part 7. Kepada yo untuk kepurai putih yang untuk mutman ke kongsan hidup semen dari mana gunung rim ke pengku yang cenang ketah yang tidak Sarkar tu hilat putih kiwa penyo ye gini ki digital library kam nyau spa san phau tali hapo ka state yong te hapo anrem de yo khatle tali ko mang yok chna kam khat nyau lak khat khandi jar tam ye ga building wada sulak tam ye ga gini ki computer gini ki bo da usam tu ho chami wa ga jing lai ti gini chna ye gini ki building dang em hi chnong ki wa dang em ulai bha chmat te pat ye phi wa ang ka paisa ka phone ko de em chwa yo speed pen de phi kre kham tam yo man function no gani ga library yang phi te kini kita ada usaha mentu terau em ki napo company yo one ki on install da pentu phi ka tarik yo one install gini ki computer yang phi lawan install ni hichnong terau tu TV ke terik TV ke pa ke ngalian hichnong siapa iktilang ketia rumah ni yang pri hampu ki mani kam tu to kentu kena yang kena gero yang yo penengkam terus ebi detik pi to ini di ketian tangwa umbaki yo pelai yo pen pat hichnong yang pri ko beri suggestion kepada untuk buat empat pelai, lau em berjing su naga chnong. Te suggestion yang agawi letak waji naga kaders, nagi kaders kini MIS kaders te puak self group tok nagi tu ye usu ambai ke jadi nagi creams yang ki te dan eman ki buru yang pila dau thok acha district yok gini ga orientation program ki kamon pelai pen ye gini ki tiar gitar. Te ngadu ite don hi